Bir spoydu men meyranın altından belek kılam sizlerge. Köçelerge 101'ge mana eng çoğun köçe Çubak Hacı'nın Jalil'de atını koyarsanız. 340 elektr mamças керек ekan. Xudo kalasa erten akçasını kotorup berem başlayırız. Erten kotorup berem akçasını. To'liq boydan o'sha to'xtagan joydan boshlab pochtaga cheyin asfalt to'shab beramiz. Sen bilan uchrashdi. Xat keldi, stol yo'q-da. Hurmatli bir tug'anlar, 5 snos qilaylik dedik. Köптеген işlerde birgelikte Meria'nın komandası birgelikte atardık. Sizlerge oşo video arkalı sizlere göstereceğim. Elisay konusunda cana salıngan zamanbap üylerden bölüp verildi. Ballar oyunu ayançılara vurulup faydalanımına verildi. İmam Ata Cumabayev köçelerini taza su tütükleri alıştırıldı. 2026 yıl daha жақсы işlerle atkarıldı. Koldan gelişe dayandı. Sizler de daha gelecekten orada ayırızlar beni tutayınız. Sıra olsa жол беришке dayandı. Rahmat. Başetegi olup 5 kilometrege çokul asfalt döşölüldü. Жалпы sumbası 289 milyon so'mдук bizde жумуш аткарылды. Жолдор боюнча, социалдык объекттер боюнча өзүңдөргө жакшы белгилүү мына Айны көчөсүндөгү 625 орунду 47 мектепти толук бойдон сиздер менен ачтык. Номер 161 көчө жайгашкан номер 49 мектептин кошумча корпусу Кудай кааласа быйыл сентябрь айына чейин толук бойдон ишке берилет. 9 миллион 685 миң 10 миллионго чукул акча каралган экен. Быйыл Кудай кааласа сиздерге бир гана сиздерге 100 миллион өлчөмүндө акча каражат бөлүп берем. Бул кошумча каржылоо. Жана 50%-ын өзүңөр төлөйсүңөр, 50%-ын биз төлөп беребиз. Жалпы ушул жолдун узундугу Тетик Аскар Шакиевден почтага чейин 7 километр 200 метр экен. Ошонун 1 километр 200 асфальт толук бойдон төшөлүп, асфальты толук бойдон төшөлүп бүттү. Калган 6 километрин Кудай кааласа ишти баштадык. Толук бойдон ушу токтогон жерден баштап почтага чейин асфальт төшөп берем. Bu yerde dağı yeme, urmatlı bir tuğanlar 5 snos kılayın dedik. Oşu başlaganda teti pavrotu 1-6-7 snos boldu ele, oşu men toktoduk. Emi 5 snos. Bizde 2 mektep tolu kapital remonton ötöt. Bir mektebimizin koşumçu korpusu бүтүрүлөт, bir sadik толук бойдон ишке киргизебиз. Быйыл толук бойдон азыркы боюнча айтылган жумуштардын бардыгын 100% бүтүрүп, Кудай кааласа эмки жылы отчетко келгенде элдин алдында биздин жүзүбүз жарык болгондой жумуштардын баарын толук бойдон бүтүрөбүз. Bir gana sizlerge 100 milyon öder. Ben sizde Тийбей койду, колум жетпей койду. Ошону тиги Милан Казбаевич, ошо көрүстөн жолун жазып койчу. Көрүстөн жолун жазып кой, ошону асфальт төшөп берели. Кудай кааласа ак буранды тазалап атабыз. Аны өзүңөр көрүп атасыңар. Бир аз жүдөп, какап алган болчу, баары толук бойдон тегерек четиндеги, жакы белиндеги, үстүндөгү стройкалардын баарын алдык. Баарын алып тазалап, независимо ким алып. Мамлекеттик кызматкер же жарандагы катардагы жарам эч кандай роль барын толук бойдон тазаладык. Мен айттым, бизге бергиле мэрияга. Тегерек четиндеги бүт көрүстөндөрдү рекультивация кылып алып, тазалап, жакы элинде жайгашкан үйлөрдүн баарын алып, тазалап, ошол жерде сонун кылып, тегерек четин машина жүре турган кылып, электрокарларды коюп, освещенияларды коюп, бактарды тигип, капинарашелерди кылып, роза гүлдөрдү тигип коелду деп атабыз. Элдер келип, мынакей, ой, мынакей мен Ошко барып, Сулаймантоого чыгып келдим. Мынакей действительно Сулаймантообуз өзгөрүптүр деген
ишти кылайлы деп азыр аракет кылып атабыз. Кудай кааласа, ушул ишибиз ишке ашат буюрса планыбыз. Мен атайым бүгін жасанып костюм кийип келдим, тиги тондорду чечипчи, Уладырга барам депчи. Анты күпөкө кийип келсем, шаардыктар биз эми шаардын чекесинде мэр тоготпой бизди күпөкө кийип келбесин деп татынакай болуп костюм кийип келдим. Кудай кааласа биздин онадырыбыздагы биздин көздүн четинде калбайт. Без внимания не останется. Кудай кааласа шаардын ичинде кандай өнүксө толук бойдон ушул жакта өнүктүрөбүз. Чоң рахмат, ийгилик каалайм, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жетекчилер баары алдыңкы үчүрөт отуруп алган экен, баары сыртка айдадым, тияка тургула, элдер отуруп, силер туруп турасыңар депчи. Ошон үчүн азыркы мынакей маселелерди толук коркпой айтыш керек, элдин алдындачы, макулбу? Туптуна 30 жыл болгон бул көчө болгонунан анан азыркы абал өтө начар. Селинаева, Ооба, Селина көчөсү. Шарипова, Кутсемелова, 110, жалпы 4 километр, бул Кудай кааласа быйыл бюджетке кирди. Толук асфальт төшөп беребиз. Деньги шарши, ошо жерде перекресток бар, төрт көчө. Ошо жерге ограничение скорость, анан камера коюп берсеңиз. Азыр сиз айткан, биздин спикер айткандар, мен участкалык машина бар. Pakistonda kema zam bilan uchrashdi. Kat kendi stalo yok, değil mi? Afg'oniston 340 elektr mamças gereken, Jana apamen ata aytты, bir-birden 160 transformatör der. Kuday kaalasa, erten akçaсын kotorup berem, başlayırız. Erten kotorup berem akçaсын. Almaz. Erten akça kotorup beremiz, sroçna 340 elektr mamça, iki transformatör koyup beresiz. Po adresi, buna sağ olun. 100 metr. O'shani qo'shib bersangiz. Ikkinchi so'rovim, bizda 7 ko'chalarda transport stolba yo'q. Bitta tez yordam mashinasi podarka qilsangiz, iltimos sizdan. Bir skoyda men meriyadan atdan belek kılam sizlerge. Tak. Bizi аймақтық кеңеске бір 2 муниципальный организацияны алып шығып берсеңіз. Bu artık kendi olsun. Taksi жүрсін, маршрутка işlesin, aşkana işlesin. Doğru, ötürde ettim. Şunu joy bular Xudoy buyursa. Жашоочуларыбыздагы эмгек менен жумуш менен камсыздап койчу. Мен ойлонуп көрөм, 2 ишканамды көчүрөбүз филиалга. 60 bin dagы болбой атат да. Ошону бир карап берсеңиз сурап. Быйыл почтага чегиндирип турбайбы бар. 110-cü başlıkta 30 sotik муниципалдык жер бар. Ошону артынан чуркап жүрөбүз. Элге спортивный площадка, керектүү парк, ошондой нерселер жасап берсеңиздер, ошону сурамак элек. Көчелерге 101'ge mana en çoğun köçe Çubak Hacı'nın Jalil'de atını koyarsanız. 151'ge Salıcan Hudayberdi'ydi. 177'ge Cüsüp Abdurrahman. 165'ge Mahmacan Kadir'di. Şular yerine Verin ama. Hapımız 60 yıl olduğunu kurulganda ötte remontga muhtoj. Kapitan remontu verişizi. 2011 yıldan beri berilgan va yer haqida berilgan zaryadlarimiz, mingta zaryadlarimiz qabul bo'lmadi-da, qolib ketdi shaharga o'tgan. Qaysi yerda? Imomot 15-kvartal. Az. Aşılarda qarab berishingiz. Hozir jiyman keyin barqaror. Rahmat. Men az chiqqandan keyin bar fakti jerinden ko'rib, agar remont boshlay turgan bo'lsa boshlaymiz. Tak. 80 sotik yer var. Şu ballarga ilacı olsa, bala bakışı açıp verseniz şu gibi iltimaslı batarsın değil. Buna zapravkanı düşün dediler. Zapravkanı. Mekteptin abalı ötö načar, kichine, baldarın o ayanchasi dagı kichineki. Marşrutlar sürüyecek, köçülürler jaman belki. Men şoför bo'lganda men de yurmaydim. Hadi öyle.
Kuda kalsa kişiden sağır kılıp dururuz ya. Buna görüyoruz. Kuda kalsa sentyabrda çen to'g'ri asfalt dururuz. Nam нужен автобус. Avtobus. Автобус. Aha. Men uyimga bakbertamda 3 balam ekan. O'sha kichkina jardam bersangiz yaxshi bo'ladi. Köyümüz yok bu. Kuyovim bor. Ya. Köyümüz var mı? Yo'q, yo'q, yo'q. Allah yaşını dolayı ilgili versin, vardığınlarda, hizmetlerde, aceleni Allah Teala özü soğuklarını versin. Allahu akbar. Çok rahmat barınızlara. Salam aspa. Salam aleyküm. Açık kandayız. Yaxshi rahmat. Tak kim bulacak zavet işi? Siz be. Ha siz be. Ha tak. Ne oldu diyeceğim ne ses girdi? Yaxşı ekan go? O'zi yaxshilik Ya. u, eskirib qolibdi-da. Ne ses girdi? İşleri jalib ketgan. O cöle fap bu. 2600 adam teri. Çok kirgizlik şey bu ne Ya. Kapitalda kirgizlik. Ha kapital kirgizdik mi? Almış şu değil mi böyle? Kirgiz koyduk mu? Ay. Yoldan jalib ketdi. Ya canım kapıda gelirken şunlar tüzde yok koşuyor. Eşiklerin almışlaşırız gereken ne? Atapleniyorsa içe. Adil olacaklar. Ha. Jakpadınız bugün. Kaçıgan para? Ya. Jakpadınız bugün. Bugun svet chiqib qolib bayram paytida nimasi uchun qo'ydik. Ha. 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 Значит, bu kapital remontga kirdi. Все oldu. Az buna çeçe turgan işte sırası çeçip hoş gerekti. Salban çeçeviz, transformatör çeçeviz, kordu çeçeviz. Yol değil mi? Akar pastipende Siz bunu. bir verseniz belki pastansada daha bir napçığa skorudu. Ne kötü atışındıç. Böyle yanlık ama plus daha koşmayacak. Все. Bu oldu. Ey. Göçöden başlar mı lan nemi geçeyim? А, все, давайте anda Türkiye'ye kirgizelim. Dağı arendada bizde bakalım. Все, bu oldu. Kirgizelim. Şurada saydık kılayım. Bir gün. Все, bu oldu. Türkiye'ye kirgizikler saydık. Все, bu oldu. Сейчас, ne işte oldu? Birinci, salva çeşilir, transformatör çeşilir, skoru çeşilir, bu çeşilir, asfalt çeşilse bolot. Aa, far. Mekkeyim mesaj koşkin. Ova, ekmekten. Canlı bir kıpsas.